Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handani gani bushrani khair malani kaundum liyo harumazi nsanansa za dunia. Watukufu si venzenje masiku yanu heze madekao donjuka uzito wa vanu na mitijo utajia yokayamriane lewendro ukana zintsima dekao nga mjovanu njeni atake mndu shaho liho surungu wa vanu ne zemada ikawa nga mjukozi rungu wa vanu izurungu za usikitifu zilona udziro wakutsono kana kairiri tanambashiane homa la inakaundore liyo ukangarjo kayansi amada inumre chombo hatushe mwana mshebengwa ya bali hede hambamro akanza mviole ya mndu karama problem wenge tsono kana ntsuvu bwa isimu ya mndu sha ngamfanyo tartibu ilina ni rongowe hadisi yenu ilirengeze hadhari enamna rendao harumensi yenu mratu jonelewa nai wakabanu mreja banu habarongo shawandwa jina uhea wafanya tartibu ya umenyefu yoka hamadeli rijuwao mimi muzambaba nadi yoka umwatu vanu ngiyo hamade namna rwalo mijini yoka mijini woni hanambarongo msomo haundi hanamnari ali baba hanu haundi hanamedeleo baba hanu shanga bosinzo walodi ngoni wafanya tartibu ili wa ukaze bahanu aho iyo namne kao hata zerezo zinu ngabwaronao vanu shawendo mbio hawajo jiviwa kele wahunde wandu wahunde tartibu yoka waripwesheo bangara juro jaidi ngoni ani zero hozi jibiwe na bunga mwamenukana haina mwanadamu ulionaro hamadiyo yo nswaminu kamyezi mungera dinai mwanadamu henda mbiyo ya pwe mwanya sheo au mwanadamu henda mbiyo ya salise mwanya yonde mani kao mimi ngamfa tartibu hau hadharisha hau sikinia wenye ufanya sana ngozinu ili wahifadhihe kabla na janji harumweze madazinu kazinu madambili basi za mafundi tifanya tartibu rieshelezane mbavi bese nyumeni vano soti pia hadisiyo yangu mbavi harumwae Facebooku tiono wanrua tsehe she hadisi uyo tonoke hadisi uyo ika hadisi ya msomo yakala mwandu elewe nandi hadisi neshia imwanyasi kau halarmu mjimtukufu wa shindini kama shallahu yanama hadisi kau yo msomo bengwa ndu namangwatse hao shahaba hadisi ya sufudi joni yokana isufudi joni woi waimri kao hakana kili inji hakana amjukwa bakana kili namne kao yemfaume yaka wakati wahi akadomria kabeseli ya mwanao ze tartibu za sufudi joni woi ujoshinda fanya tartibu hata mtowe harmu faume haja hafanya tartibu ya ukaya haina juma ya dowa wandwara haru adorenga ndwararu yefanya tartibu yewaua haka wafanya hamadeli reshi hadisi mwanyasi akahaba ende harenge fuko hati ya mndri baada wale fuko lila ngilo na giza shahansu kana ngulo wandwararu harmu mjiula wadonje hamzima yeni kwa soha le suhalila ganza ureme kadombili enkovuke nzima abo heni mri akandabala akaurema baada ngufungwa imatsu gurengwa itamba yafungwe matso hanikwale soha yabuhere makadombili enkovuke tsuka nzima shabungure mo bano hareme bano abo mro langulo haya yende hata idaraja wala isufudi joni ya ituru ya hija ndene mwana ajapare mwana mabuka usukwatu leo ngarendo zatu baada haboende wala isufudi joni hanjia hula fukoni hanikwale sohaba lo matso wenda bala hafikiri arengeye nsubwi anido dingoni mwele soha haremegwa warwalobo nzewe ishia yoka haremegwa ya mwando badavo hakausale soha hareme nzima ya wenko vurede hanzima salamu hamiduhumati mnyezi mwejana kanga mnono ya wenko vurede hanzima badavo wala wabu wavala wa mremale koti okaiko vipare hanzima na uishaze gwambili za rema weyarohao hambe mwana yoka ya ensubwide hwekeze
mwana we njia bala hafikiri tubinelekeze hafikiri atodanga lo ningo nimwele soha imnika fikira kende nsubwe haremme ni ya mwando bada wakausa tena haremme yabili haremale kotsi haroa saviduru kayangela dimo zenungo reshi yobanu zidoka msomo wanyanyasi ani tikawujalo mfano huo he hadisi njoko ya babana watukufu si wanadamu zisilamu ikao kapati wanadamu utona kosa yonga rijua usunti pia kapati wanadamu utona kosa sha emana na kaurongo wa hirini ya hadithi mbili zinu dokaya wanaduka wabalia ula wirata wa mtume sallallahu alaihi wasallam nade mafundi rishi yao wandu wenji hunu mreda bahanu akabati fundi hunu na warilawe kabati mrati jari hada ukanga bufundi leo ngasina wanashatu alobanu ikao heni mrulona taabu shangu tsa ufundi ya jamo beledua utsa ufundi ya jemfangile malala wi bese ya honda unono hau maisha ya kau wakaya fundi ya parwa ya jende ya fanyie mrumzaje dalao mzaje huo hajaanzishiwa majani baada anzishiwe majani yala yabo wakautsa fundi ya jea kensi ya mrumilie majani yala ya msomeleye ili zirongo yanzishi wakayambiwa ne fundi mranjira akamwambia kangela mupe majani so zirongo za kihatu shangara tumwabe hadithi hili ajiri hajakansi bala mwambia karenge daraya bishie ya bueme ndu ile majani yala helo zungoni shaka jafanya mempa 2 minuti wala fundolaru mhono hamamru anzoto prizi ya telefoni ani harom hono muoni wala mzazaju hata washe meza na mwangalia la mamadi yoke mzaze huo hajuha hendo serikalini ede haba fundi we akanza mviole hunu manga harijua kwa mtikumu rijua dabalara rumie eki binadamu hau kidasi rabena mchomtoa babu kajaka uvenza shahunu ni mrujorenga fanya tartibu amadiyo mzaze hau moto hanjia hamwe serikali hunu mbukana wanale jua numrungo mbongo ya rumie simu ya fundi karifanya tasyo swandu renga we nguo inu wavaya hoyo kami fundi ngamna na zunguwe mru banga mwisha wa hadisi hiyo yabo wikashe kwa tusubutu ya baba njau baka gaba edata hadisi roha yoka yabongo mjuwao kamdu fulani ngevanu hende amfangile dalao leo sijire namna yozibandaziwa kabaka jambo akajambilo barongo kajavubulo babahanu she kama udu mrajina hajo hendo serikalini yo hatwari salamu na mshohangu yo hatwari karika radhi banga mwana wata sikabahanu yao leo wakam mwanamshi akaba mtauba kabati mafundi hunu sabana hali mafundi lo abaka vati mjuma miyunu ani savediri de luko ko waiwa menyo mabengo ngabo mzima chaholiwo baadhi haweni mrugo afanya ndino kama udi azungwe mru ajuru hafanya robi sondio ije isababishe mafundi pia kwa tsone hamba mbahinu babahanu surtudu anduka warenge ngoinu avaya o mafundi ngwa parwao wenja malahoni ukana nsodo warombele duwa nsodo afenjao yabotsi fanya tartibu anirnike msomo haweni mwinyi ufanza rugoziru shatsi zirepete dahoni wasaya hawatsi zirepete harumana mchemro jina longa nzoma na mshe tivaye nguo ya kifundi utsambe ngondo wa msunguwe utsambe ngondo harumadua sha kama nadamu jao umwambie zangu zao kwanza umwambie shamba tirumienzi ya kifundu kama mifundi salamu anama mtukufu mratirumienzi wa kama mifundi ngamdo naombe mrudua na balanga mnabitsa ajali maudu je tsongeze mraparo naibu itsongeze mranje pirizo hunu ijedu amba mru fulani fundi fulani haviole nge pirizo nge jau yuaibu nziro banu mwezi bira uko mweri shanga mtsungona kana leo mrenda fanya mezi sita bala mruambo haruoha shehunu mrajone le afanya ya vitwa abo yanbange ngena mahashiri ni pirizo wana wajue waluishi wakana mbaba mru fundi fulani hende hamba hakanza fanya rugo fulana to mwiso bange pirizo ngena mahashiri yuaibu lonziro na wazitendo hizo emri yako naeleza hadisi hatoa vokali ya watasaba basi tushida
akayo ngojuo mrere rongo wangu paro menzano hamambia behola para ona mbengu chomba hazo zinu urumbu fulana ni fangila chao wezo zinu urumbu fulana ni fangila chao ani zijuru de sura ya huyo wala wambao mafundi wenge mitijono kaya leo Mwenyezi Mungu amnikani elimu ya ukaya mshinde mrengo msohafu mrenge shio mombedua mrahunde shifa na mfanye taratibu mjelua yana rungu hamandizo babo izo zila wena mnai sha bahati sayinu imruka jafishewa kazi jarongolwa zani kwa mrumra jina ya jujamano ya javu bakamru fulani de afanya zirungo hizo maudu za jujazani kamru sura yambi na mga mwenao kaya kabati mru koste hilwa hamande mru urumi simu ya fundi hamensi hatu yuni kwa shewo yeni bahanu ya henda fundi haja kawo mru fundi wenge hama doktor ritsanganya habala chamujorenga ye ndini bala riwe ya behe hitima ujo fabala japaro dia ho semru eni rongozo tipia fundina parwa ani abo yo rongo ikawo manadamu harithi mwendo mwema nande nzia yo kanale ongo jo baligishe unikanusubira wonese sazinu gazijirwa mweze Facebook zinu changu no haushashi kale wone fundi ya hebanu ya wonese yo kakarika jao rabadili jao rakaheli fulani ratawa jao ani zihuru kabatu juko subita he ya merongo banulo gar amilioke ya tolo nyongo mtume ba yo kabati mru juko jabana be balaola hatsora hatsi hapia eni mruga na zefoti zae zokaya yeutso fenjao hande ulanga boko wale wao ngabo wavurao umnene unome kwa jihansi ukome silamu jeluka yakawa amini mguna mtume kwa swalio kwa sababu mafira izo afanyao kwa jonja mbeboni eni mru yasokuba alile kaulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa jonja mbeboni swati pia sema kosa haka yejokaushia mru wambo wala jao shabo bahotso jangala baho kwa hamba we silamu nongo aminu kango tumaini ujonje mbeboni nongo rendo na iba yabo yonde tafsiri yone sokasonti pia kabati mra tolo nyongo yabo sonti pia sima kosa maruvu yaweka muhimu harumaye video yinu dukari hadarishane irijo kanga sima halekao ejo juha hende hamba mro yakanzandrenge zamvu hawe mro iti mparo ajoda honi hangu haujani fanye dua hajafanye tendwa fulani zihakikishia ya mwanadamu odalale pirizo yardia bale aibu hakako mori amedizo na haba warucho jo elewa na bala bezi sita umwezi mruharoha shehunu ko hunu ya bahunja dahoni mawanu ku emruka jo kubala rongo kango ndo afanye rongo we naye shaha upara ha rongo fulani ndo amwele dua wende hudu anzo fanye tendo rongo matsu hadisi emrole hanjio sirkalini yabubahi yabumru hangamia yende na kanzani vile onyufanya rongo zinu mriele ukaya uzifanya alhamdulillah she kadwa vili kahudo dunga mwendo hamanda unu yabungo ndo ajita haruma taabu ngondo azifanye uelwa naibu ndo wala leprizo wabili haja hampara hamambio kabanga mimwade heli fulani vahe ola funda kabanga lazimo wende watsa malala fulani kwa malala wewe ngalazimu fanywa kandilio nswamini mrajuko jajana be nsuona dala o manadamu islamu fundi yau mru islamu yaju kwamba ngodo yafanye mru dalao anikele dalo langa lihutajia ongo za kinguoni ndongozo kanari paka ulale wende mruo langa umfayele dalao mru ani sisi rungo paro arabula sango zinu mnacho kupe telefoni bansu amini uislamu kabati baba hanu yokamru ajnabi waha ngo jofaye dalao ya udemanda ngo za kimrume na mrumshe ngele dalo lifanywe zondabo suwanguru miongo za ugangi suwa womru anrabo omrerenge ngo yavaya rumiye yokaya mimi fundi arumie yeisimu yokana mia mdunge nzia ya mtumesha hawidunga haru masula ya kihai shakidini kabati baba hanu warusiwa ndio mbele mrudua wanjie nrongo zaki moni anata wiyo mrumshekao gojojo humlola kutoka wani usila mbona zikoturu sodo ndani haherangu bengwa ngojukoda mbele duwa koturu usu kojo habarongo zo kanango wa mdola par condition ya kango jojo mjofanya zarongo ziru champaka ninjie rifanya rogo za kimrumena mrumishe halafu wala hamweleza hadis yabo rifanyao ambabo jodo huli malala fulani hata fulani ni malala yayo ngeladhibuyo uje uhandwa
urudu fanyi warugoza mrume na mrumishe halafu zembi uloni zwaru mwezungo za hao ngazi jonjia wala mrikao do ufanya ozerongo zila esaila yabo wewe usahula wala wade ngo bakiona wala shami himi emana ndema ndeo rifanya zerongo mina we do konga mina zedua ekata tifanya zerongo mina we zerongo zembade zaho izo ngajonjia mimi harumwezungo za hangu mimi ngamina zedua za uomba ani ula uwade kautsurenge nawe nshireni utowe haukaimana za jahimri dokama mbioka yabo zerongo malala yayo sino ujwana renga nani kemru mahangu yani baha yani handa yafanya zerongo za mrume na mrumisha salawa juja wanombela zedu amba ekemru mahu habanze ya uhade ya rume malala yayo owade waha huo ngojonje mrumaho nabo kujwangamia kanoshida towe mimi mana benjela lemi nawe dabuko mimi ngamina zedua za ufanya ntowe zembade zao kaunga junji harma ezungo za hangu na mwangali hadi samandiyo na uo fundi kau haparwa hambilu hadisi ilende ya huye mruwa alhamdulillah hashidazi zingara kajaha marezo ya hamba kajareka fotolife nduwe ya jazi ya towar ma Facebook kaja shazer ngezonga ani zimnika inde namna ndwalio inde mafunde namna walio inde jao kwangu mimi zono kaholiho zerunga zendono tsengelea na sujama ndizo zinji ikawa wangu wenji mwafanyo wao hizo akahala bakanga bo zinji pamtono kairi bozongo zulum da zifanyishao zulo moni hunu zendao ribeze harakarishe meze rambe eni mdulona zerongo hizo urumi Yesu raya wakamifunde amnombe dua shabalo dingoni chao mtunafanya tasio mratsele mbele ya mru habango ndo yafanya rongo fulani babo bana nafanya taratibu anitskautawa ni vile henda mnayiru hadarishane banga mjuwao le bango linone mnalilio kabongo je shambra jambe evumbua anvumbuweje no mwishie namna mimi rongo wao yokanga mabweze rongo zinu ilire hadarishe rijo kanga sarman sinziro yakansia manda yinu bengwa le mrumsha haho utwanzo mrengeza mvuu edamba kwanzo mviole utojolala pirizo kojo habamri ya upara ulona tabu ya wono kawe mroda umebele dua weda wafanya tartibu habandi yo eketso kala leo mreda zifanya haruma mrumra jina havuku maudu habango ndo azifanya haruma mrumra jina shabo mrumra jina wala kaja shida ya usitiri ya buhufu unu kama aminu kaeka leo ridungu mwendu hamanda uo bandu ya mafundi warumia we system ka mifundi alafu banda yangu fanyoze ngo hizo kama aminu kaya ekale umru heda tajatulo bana nsuono kama ujo shida jiratrape okabunga jomba zinji ngejomba wala paro fenja wa sitiri wala paro fenja wala sitiri abase fini nanga mjuo ukaya leo ikoladi mu regarde valeur yo karija hunu warugono kawalando da hula watsema esha yabo waroka ni kwa valeri na jau ribalo msaja jaula pia ikao iladi murutsuwe hula ribala rija hunu ngamwishawazi jiko hunu nusiku bali hata ngamonao yokaswandura roha jertsema esha eli razingarana banu haini mrianzo apumwe yanyasha hitso eni mriendo mbiyo ya njemro zungoni yambejao na banu kabla nejendele ya armaze yemadainu na hadarisha watufa komwe ngamonama ngabanandongo kaungare garwadunga ubanu irwaona umza wallahi mtu narcho jangali ya namna rili arme maisha hatu unjini hatu hakaindi mtume uzisi wa emru silamu yojo fanya zina ambayo yojo haida mwadu hafanya zina emru silamu yojo afanja wa yojo afanja emru silamu yojo habadrabo hazia bamdu silamu kajwa badrabo wakanga wa hadithi yonesoka la yazinu zani hina yazinu wa huwa mu'min yabunga yonesoka wa umru islamu la yazinu zani hina yazinu wa huwa mu'min la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min akana hanzani nionese hojimli fumri ya leo dokana edisa ya umru islamu yedata yafanya wa zina wala katuka na imani na bola umru islamu sha imani ngeta wao edisa umru islamu yedo ya hibe Waya hibao wale imani kaiti sha hoka ya leo mwanadamu ya eleo kaya gamjoni kadhibishe mro
imruoye mwizi imruoye jao na wewe kutsuno hakikifu yoka imruoye kweli umono ka hafanya wizi awe mruoye jao sha dosokang mwanzo ni msalise ni hena bejao patu sisi rimi kane mauze ngo zinu kotsi wallahi leunga samwe telefoni zinu ni mruge hule ne mwanyanya yunde mana zenu zinjiri na namna hiyo inde maana haini mru ambao shansu amini yoka mru karibu na mru na kerewe hata mru na ke tijiri ni hata sheka mruge karibu na mru ema kaulu maziro rieshe ya oban kama minukana rojodo zi haino siku sha mwangasi hule hili mru furswa hamba bo zibaki kama nadamu katwele ukaya ngabwere turu kakatwele ukamaudo mjoparo parse mruoi ngabwa judi wasa ngabwa jo yeha bana yamru banso minuka ya yefaso yo kama nadamu kwa ruma telefoni warwase kwe makaulu ne faso yo kambo pariswe mru jao kenoka sawa wallahi kenoka sawa osubuti ukamruga ruma telefoni ngubeho heni namna nzao manamshawo jao wewe jao uheza usisi jau efaso ya he telefoni mru ya rumi yao ne faso jo parise mru la jao kenoka sawa sha ekamrungono kaya mujo shida doa nano lemengwene mna hiyo maudu yo bana yamru shanga mwaminukana zendrabu mrajo javanu bangu ibiwa bemru ala habarugo fulani hau watumainio kana rifanye nziye mwanadamu ilitofanya tarimtoma zirezo raaminio ka alhamdulillah uwanzwari toeba nukwatiwa shashiri wajuao akanga bwa parao wambi wao wariparao kama mru fulani ngena mpango ajanza kai banu yapana mru fulani ya utoe aho asababu nugo fulani ndicho bana marensi okambia mimi ju amini ojani meba ndongo ama minukana izo nsujo shida na diba Mwenyezi Mungu jondibia yabo ngama amini yokana wandu alono mwendo unu yoka ngoni ngondo mbio kana umuhimu bamina kufuru bamamjo shida na mtoe wala bamjo rajise hanywa ne bejawe live ngejodungwa na roji mana yamru shanga baminukaya banu Mwenyezi Mungu yojo udivi yojua udefande shumbe shahahe kama aminuke mri ajoja bana akaza mru ndabo hamina semru bahemru wala hele okabese bana ilashwe yokaba hiwo yingu jo heba hende anjar mweje hadaz haju hasana neza masiru hatawaza arengera kambili hahalemanza hosoni Mwenyezi Mungu hosoni mweze ngozi ile kao emrola aduba indukana ngamtsone nampo emrola sheo mrarenge ntsumfukari mimi tijozifanya Mungu mweze reaction zangu zamwele bangolinu mitsido chane dea mitsido chane shindana dengo mrahaba no handungu harumama hakabili njajo paro jamani shanga maminuke kahadungu harumama hakabili au mwezi mili kama minukana zenu wanajokansi kama mziwo bweni masiu kama minukana Mwenyezi Mungu ajoka bazima nami na mimi kama minukana sijonda jawabu wenge manadamu kangono kaya leo ngujwa kensi ya rume ubiafu ya dungera na bismillah maana yamu wakaili mriamini Mungu yamini Mungu swali ze swala nsano zo siku ya dungwa ni mru yatujuwa isa bandaya mru hajirenge ukangu rengo joheni sana neza masiu hakansi au warma dizer satasi hunda onzuri satasi kabla ya dhuhuri jumurenga rakambili abono mbadua Mwenyezi Mungu mshishie au yamnike kweli hazana kuzila waminukana karejuranga katimwinji mrajo jonelea wai wenge kama minukana ishiranga mizao dusubuti ujadoka zana rabo banu kama minuka Mwenyezi Mungu utojibili wala wandu wala wanrukao ndo akazwa uzendrabu hau wadhumeni wao ni wandu wajewa pulwa sheo hau jao kama minukana zo kazi hisa manadamu ruwa seduku fanyamba pala ubandaya wallahi billahi kuja bandaya Mwenyezi Mungu uono siparo zamba banu yoka Mwenyezi Mungu ke karibu na mru rahane kamra renge mbonzi hafungu armwe nsingo yinu si wanadamu garifanyona isevure nguri wono zorifanyao garitsewo maghfira ujisturu ufanya nai soti pia eni mrungu de mana mwishi yao yoka fundi fulani enda fanya jao paskwe kajatolo nyongo ngabo zitecha mimi kama nukaritirumie izo hesura ya kifundi bagejo pata mraibu irumie hasura indwa jina kwa shindwa nezenongo utahemru kimrumena mrubishe haharaya ba hakubali
shakujarumi ya ila sura kifundu kanga mwendo hadua wende wajunde kufanya za ngozira ile maana mimi nafanya taratibu ili hadarishiane yo kabandhi ya wandu warumia we ye sura ya kamifundi mnafanya tasu harumansi amada ilu akainsi ilu bengwa ni mrumisha mwanzo mviole hamvu ngabo hasara o serikali kujamba mria upara wengenga muamini anza msi tawe kama amirukezi rundao zinde zindrabori kazanao vanhu undo subuti kazanao vanhu ratsungoja rango subuta javanu hakaza mrundabo yoke mruwe ye mwidzi yehumonu kai haibiando yehumonu afungwa dahu yehumonu afanyaza nguzindahu ai mruwe ye mrumshe yehuziwono dahu ha leo wachojoka wandu wajibenu wa mwana watanzuani ziono wajibenu wakaura mpira kamtushinda mwahima mwanzo mtsahe wa ramada wao mwamba kamfanyona haimwa wananao mwawabalaza shaka mtungona mwakensi mvani rongo mkaze wa ruvana mwatsuziwa na mtuzi jua mtsoujwa mru yabo zumnyezi mkachojo na tsawa ngabo tsawala wasawajibenua wamba sindao rizalo jambo shaka rifanyo jawata wafanya kipuza mpira wakahura yo wandu alaza bari mwao na kaya wasawamba kasi wandu fulani leo bombe ya tabia wona ukaya zoti nje maru kwa maana zabari leo samiringe yabo hafanya jimbo ukangono kende faso ya hahe ya joa na wandu wafanya uzengo hizo yokarugo kada tanguye yabo henu siku kajajo kile samiri ya patse telefoni yae watunokata le jimbo hilo bala tatisho kanare bangu paraja afanya kwa seriunu tujua kweli tujua rabo bali wone ya fish sha ani mrungono ke kabisa tambe mruwala ye jao balanga mjo mpasheo balanga mjo msisa balanga mjo na reto subuti unu odoi baba no retalishiana bure harogo wowe watuzi ona harogo tuzi juwa harogo tono hakikufazo sha dero howe inombi no subuti no ujewiri no upeu yokamimi ne msubuti mjo subuti na beja wamba bengwe famia kwa jajua yeka jajua shashela kawo bahengu jujudi bye mrula kama minukana mongoni mweze nungu zari sisansini mongoni mweze nungu zari menye maisha do subuti wa subuti mrajo ya kazi mrundabo harongo mri atuzi wona iriloba nuhenu siku mwanao makauluko ya yumru kahonze hayamba ya yonru kombwa ni wazamba wanru kumrani wazamba makaulu yayo ndugu subuti ondo subuti ajabanu hayamba aruma Facebook hayaboso mru habajao yo kamoramba yo hatwarilo nziro leo kai mruwe hafanyaza no gongono hakikifu ngono kaza no zinzirenge mdango jozambe ngono subuti beseye wanrajo no kakeru zambe ya zibadili hau shale ondo gozotoka ngoto datsa ufanya commentary ukaze mrundabo au subuti ndo abwe live wambe mdolamo mjuwe yecha hanrogo zanrabo juzi banuta tukatsono commentary banu mri alifanya commentary wallahi hoza lo hangu njaparo muona yetsimo mjini hatu haramo mala nazungula pia njaparo muona banawe mangana tele na tau mdu ranzimi miumwa yabwe emangane tau mdu hadani ho Egypt tishindi tifanya mwamahami na neho besa umahashenda njaparo muona sila wabo tseda Arab Sauditi njaparo muona Arab Sauditi sirejei moroni njaparo muona moroni sila wa moroni tija Faransa vanu njaparo muona Faransa vanu no gamonao kamrugu subuti harenge usubutu kamroime umjuanga jau Facebook hadalilisha shaenye kamdoja ngalambabi sijemji menyeme shahanu baamruge na telefoni ya mjuju fenjau mruinge hule ya mumdalilisho mruoi katsimbana nzima mina henga mjuju hambezo na nzao mruoi miumyenga mjuju fenjau mruoi kadha jau basi banga wana telefoni mjuju ambajao maudu kasi hule na hule ni mrugu tsabu harume telefoni changa waze vakansi mrugu sakomori maudu mraja sekomori abalele gari yao ne mru ai wido la mru yakau redaje mriazi ele gararange kirikempa so shaitwala fo mjujuhe ya umjiza bariri ni mtuju haramu daba mwanao yoke mru oi gwimo banu habaja ibale zumjibi wao do kanani wake mastere yokae mwana wengu jojo urenga so habanu ya de wandu sava
shabo maudu wandu walawe jusa shayi twabu ngari joki kiriniri juhari heze mabaya narikeradhi ilensi zeru zinuri badili mbavya wakana baraka banga monokana kapatsulo nenguo uzungoni eti hatu abaha mzee wa mji katina maana asibodeze telefoni zimu eti hatu abaha eti hatu abaha fundi katina maana kujamba raisi wa daula kujamba waziri kujamba mbaba kujamba mzazi wandu wao pia rirumo subutiri wakazabahanu wandu wao rirumo subutiri wakazabahanu esingara unakomodonuo banga wandu wajodo partage yemruola werenge mruola wempartage ye injaye safada ede ahulenye banu leo maudu do shawo ngarajo zatu kana wandu wenji ikao leo nsoka hazini baitsono mndu anangalia sediti mtsengana mtsongo nangalenu akazabaeleza jirindi aba mimi kama namba midoona mimi baba hangu babala page mtweshelea maskini umri akavanwa mwabwana yenda mbio yakavanu ani habari za bauri mdiwaza muda mahamira ruvanda olande mwana ramino kana urumosubuti kana mali kana mvu ni menase hamba jau garjore jeihula mwanadamu gurumio subutu pemrusheo de mru ingafikiru kana madama ndaino njejuju jabana na rumosubuti na vumbo wandu wao shayotsi njema karambilo kama satara musliman satara Allah yawmul qiyamah eni mru sitiri mru islamu Mwenyezi Mungu jumstiri maudu chwa kiyama bengwa ngabukodu ambakana ritsiroro miyema satara muslima eni yarereja mana eni mru gene faso ya hahe eni mru gene faso ya hahe ngabatujoru miyayo yodeli ya onao kaya ngono kange juju yapatse mwanya islamu she yampatsa ibu hauya beja hau yomana ya mru genshanga siwasaya garona ukaya holiho izemada mbili zakazone misabana na kufanya muhimu nzirunge bo masiho mwajala nsuona tamba mruvanu ngamtsona komanteri bai nsuona tamba mru zono kakerini njiye masiho niyambe nisebotsi chelo wajuko pano hano si chelo wajuko de baba na bata ngabo wanjao zenguo jana nso kama ntsika urongowa badala kamri angaliye yeishezo na haba ya komanteka wambonai sidena mnai wala kana haki wala kacha kana haki shamro ndata uvanai utivankando na kofia njahima yokaikando hangu ina mbuha yokaikando hangu ina mabahala shahuvanai wakati wa joto ililo wakati wa joto na vankando ya msihanzi na tafsiri kosamashi bala huvanai yode komanteri ya mwanadamu atsahaba hanu hata katsuba nantswaba vanai nantswaba ka vanai nozi hise nimfanya komanteri ya tsono kati mpasheo ya tsono kati mreme babi yo ni manakabwa tukufu komori narkera ba mada yinu sijojo ujibiaza ni hema jifiri nikena falasi kama jiba ndohunwa novumbo wanu shayo tsinjema kairi huhamba zenongo ili eni munyu ulono mwendwa unu yele ukamanze nongo nafanya zijulihana nsizifanya tena bade nuzifanya tena kajohu jazi ntaharuma problemu yode mana kaurungowa rakabai hadisi yinu ya Yusufu dijoni amwirejezo hakadwa bili na kambukana imanyasi mshindi nudungo twana makaulu ala ndwetseha shanga bozi hadisi zahe ngabakati kozo kana faida nande hadisi yakana hakaone sukani Yusufu dijoni wemri akawiyashamwa wakati waka mfaume vehe mfaume ulaono ke Yusufu dijoni wemrulo nankili ikawa ya kila loni yoyo joka sababisha bese ya shende ya mtowe hajafanya taratibu ka haina jumwa ya dore ngandwa raru ye waua ye wataharu mafuko ye wanika soha ye wabae macho le fuko lale balwa mrare mele sohalilaru mo mrikado mbili enkovu nganzoke nzima basene nda balabali liwa gutsorema hardare mebandwa jina haulwaya akahele ukaya mri abalwe macho yani kwa soha na mri yabukamem kana ushida reme banu banzima yakumujo reme banu areme banu atimizondu wala hata eturesu fidi joni ija baibo ya henda hafikiri hareme entsubi yani ndahundudingoni mwele soha wandu walobonze weshiyegwa we arema hardi hajusu hakausa hula waloensa hareme yabwenko virede hanzima
ya wowe ya roha bonze wala wabu wa roha bonze kamrugure mu mara mbili wamremele koti ka kweli mndu mzankili hari tutore mambili hari makovu nzima shabo ya rohao habe mwana nsubine hwekeze mwana fikiri nsubine nekeze aduangalia hodingoni ani mwele soha hono nsubwi arenge nsubwi hareme baiwe harema kadu ya mwando hakausa hareme kadu ya mbili ya wenkovu irede hanzima yani sabidi si hata ngido ishia shikumurisha hatu wandudu ambakana ani yansubwi ne hwekeze nande maisha yangu ritijariba kameze Facebook zinu rede kijinga na siti wajinga leo kenu kirinjen kama Facebook ndo mtizalwa tilelwa mijao izo mrujwa hamba banu kairi wanadamu wadu hamba wanadamu wadu hambao kama fulani wewe uzalani mru fulani wewe jao hakanga wana mru fulani hakato arabu ambokeni idha ghaba al-asli falifingilu dalil ike asuli tawa ezitendwa ndezeno sawo dalilika wala mwana wa mru fulani wala ala mjini fulani wala yaheli fulani yo arabu ndo arambia idha ghaba al-asli falifingilu dalil asuli tawa shezitendwa wewe ufanyao dezinika ukaya weimri ala mjini fulani weimri azalona mtu fulani weajuhulana mtu fulani hezitendwa ngwari nao zitendwa zila waishele asuli labo ya tawa shekaya mwanadamu wae ujo ujinika indini ya mweni mwanadamu alobana tujomba mimbu fulani ni mwana wa mfaume mimi mijao vanguni mimi mwana jao mimi mwana wa kadha lade maana katarambilo kaya holola geladhimo mriangale na saba mriangale ujisa wa mwana mshaola mriangale mali ya mwana mshaola mriangalie na saba ya mwana mshaola mriangalie dini ya mwana mshaola sharambilo kendi aramaze ngonda ruizo shatsunguwe dini basi manu aswili vanu haruma damu iliyo jueroli ikahwende hulola mru mru ola damu ya heyo njeme asuli njema basi asuli damu ila yo jueroli damu ya mru ola yo jueroli abango do waone mru wanzodi wa mloli gojoka yaye asuli mru ola waru mapasheo waru kadha waru waheli fulani sha huno mjisa hemana msheola ba udungo mjisa utawa harumena saba utawa harume dini utawa wende umlola basi yoto do parsake damu ila uyo yoto do heya hajofanya kola mjo huo mdu fulani nyewishi ya shikomori hajomba hafanya ndugo fulani honde ananja watalalonzi yani haka unamona wa mdu fulani lademana warabu akaoneso kana idha ghaba al-asli yake asli tawa falfilu dalil yo ndugu ilo kleri wanadamu wajuwao insiro kama wanadamu wae tizamba manjuzi yekadwamba mimi tihundumalezi akata rchombi lo mtuma wakandi mankala ana edunga madami falaisa huwa wotsidai ndudunga madami baitsidai akaso wanadamu sideri wonao kaya imruola yeheli fulani imruola sheka wewe ndo wambo abukabatu aminifu yao wenge Mwenyezi Mungu ajala hari nikamsomo eniva Mwenyezi Mungu arikusudia hari nikankili wanama watukufu na rifai tartibu zangu nzuri zirumie risijirele si wanezerezo zinu bagamona le kio lo Facebook gamonao udhalilifu lo Facebook gamonao liye bahali lo Facebook keti nyangu nge manadamu gene namna manadamu izoka tsungumre jeiwaye fa alaysa lil insanu illa ma sa heni rongo izo za haho wewe heni rongo wafanya izo katswanga je mru gasunguhanga je wewe mbi jema za haho wenge mimi tsonokana kairije rishelizane baru bengwa ngabatabi hao zinungo zinu simambiano kangabo majana enu suko mparsora porubano
wandu majana na majana wendo mbio ze taratibu zao na mto hamada bala sijado ni kandu faso jita kajao la deboru ndio taratibu bala mtowe hizo ngamwambiwa ni wandu akamrugu paromro mwambia bemra mehula ni paranga sivanu maami wao pia ngasivanu kawasidu kuwa lo vandu walindao wakanga wado jibi wetsuna dore mwa mzare mwa labai kado habala ulaja ujao mimi ngamjiamini ukanisiamini Mwenyezi Mungu basi ndio jabanu unukusuniombi ijo mkinishanga wena zerevu hizo aramweshi fubashaho kakuwa hiwazurumia Mwenyezi Mungu ya urenge ijo mkinishia zerevu hizo uzilinde tabiri nujuziwe nengo jo hundendi kati ya tipulwa shehova engo jo hundendi kati mraja hande aba numitsira uroha yo bengo mraja hande yata bengo anromba ngwalabo pia rekadi mrumishe rekando hatu rekawamba ngwalabo pia tsira uroha banu yabo bengo ngonde zifikira izo ngozitwaliyo ukayabo bujoroha tsira uroha banu bitsile mrumbaba ulungorongwa mwerezo sosio amiche wandu wenji watsolola he ada ngo vanu ngajala tanga wa jumatu walo vanu warongo wao ratija ta systemu yokai vanu mrasalolo he ada na mchotede mbadili mrumierwa li heza adara yokanga walo yao wafanya warongo zaki rubaba wavayao wafanyo jao walona jao watiba unziro mzionao shabanga mtsugotsa hamala ularo marezo yokabala kadorenda jenga jumlava abo mkahanza mtsidole maele minanyi kati patabu mkahanza mtsidonda za envelope minanyi kati patabu shamimi usukani wangu alhamdulillah si sana kama mwezerezo zinsi zingaro sukani normali njaparorele sheka mrugu tumainu kana bale mwanadamu ona karitabi hao na rutubanu windu ajado jarni kajao ula hatanga wale telefoni wa paroandu wa Arab Sauditi hatanga wa paroandu wa Lokomori haramaze video zinifanyao balangwa bwari bala wapara mruo zisa warama tsungori diwani para mruo fulana ni para gutso bari banu jak tsamana mumbreti yode namna ndo aliyo banu onungo banu era kango na mapesa homjini kanga wena mbarongo mona weli ranga waru dunga na manata mtume ende mazamoni ambokana keja kama kaburi maili njo yaona bala ulo ugangi zila husuda ani eduna mwisole namna hino banu haina mzima ndasi ulo banu hata nyimlo hamaze komateri kwenye kamdorongoa haina mzima ndasi wana dunga na mamiliari shiwi wanzuwa mtowe nde hela he dunia mwisole tulo shangaya hinga kamzonao haina mzima ndasi ulo banu wengena madui shiwi na majana mangabi wajanza wa mtowe ujole waje ukana leo mrungu kohunu hesha mwanya wa mru ulokomori hafiwa hawafani mwana hawafani baba hamza kurege telefoni vanu hupare mwanyu dizomganza hao msubirisha ufenja uja kufani baba mrola hata utsorenga hata utsona nziani yambe dizomganza iso kamtsona zero hizo yeye Mwenyezi Mungu ujore hauliaje yode mara Mwenyezi Mungu ya bokeni inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu kana ukausa wa umma ani sisi wanadamu kana uri kausa hamaisha mema rahare ja kausa zero za hatu za kanjema shika zero za tuzobi beso namna yinu si toke namna yinu wofanyo bure amgajale mwana machoni azone sabana sidia sin kana tsozidene so tsindabu benge mia mwa minukaya yo narijiregle babe ondoka na baraka karijabari tola zenyongo garifanya ujao garifanya garifanya chau mwe babana hatuchomba katabasama kafi waji aika sura kauchone mwanyanyo utoka na mnasuri ruso daka leo ndo tuja ribele ni ruhombi na upeu na ukam pake mwanadamu la rutumkaza bahanu bale mwanadamu la tikena jao hori hanamba gari yakazwa rabu yadungwa yangba jao hondri hange namba msungena msomo balola jao hondri hange namba jao anyebuzo yabo mwedo dawo alafu baturi kubali ukaendeje lazima urudungane rikabana ni mratudo safi mwanyanya sisi mwanyanya msini mima monokala kula hadi garjo sana do jabanu njatolo nyongo shelea banga badungo nononziani hai
bala tsona uvakandu ujaudoritola aya shezo wajojibiwa nijiba nundola huwa mitso ambo kana mwele baka mjaniona karajo heshelezi zana ezazidiri ikarija bangara heshelezi zanao ihe bangara heshelezi zanon rabo ihe abezo mwajojibiwa ndazi benge zo pia zo hoza peu wanadamu wadumo ni para wala bela mnai akamnono nanziani ni lebelo abantu kati lebela kufuli kamnono nanziani lalela kopa onziani kamnono nanziani kena tobiambi onziani jamais Marseille bantu kabachu yosu itabano nziani banu na ndongo zawu tarahafu shamusana tijirespecta son mwana da mwalo banu pia zankilitsa wao pia na bango banu ubni wona munziani alhamdulillah kwa jujo parobawa ni wono na tobia za ki tarahafu na ulabawi nji munziani jamais amjuru habanu de hazini lawban dena hadisi mina wanzan wangu ne place nikau henje zangu charugo za ula abana ndini na batani njinji zanwezo katsuni ko meya mimi kama miruko wanzani wangu hao njua orlo banu kwa noni vumbu anazitendwa zima risevana shanso enjeza tujwa baba langa mtonji jazizi wadungo niona wao kwa tujuza bawa shamimi ndo kanzani virevano nesukana na rensi opeu yotokani mrede bioma na jafsa lisemanyanya hauyato manyanya hauyangamize manyanya hautimizi ishaka muhimu zilapia ntsokobelelea hu binadamu salamu mwanama kisaid ishaka ni misabano dukana sione samada bilibanu yokana siparsa suija bilibanu skwalelo unu ili mwanadamu yanelewa ishazila pia ntsokonzani birilie hu binadamu enemna rilio sheza ka muhimu yendini dukana narkeradi wanadamu warumia we sura ya fundi harumentinu iriwone danjelo harumentinu akanentinu bengwa ni mdumshaho kutwanza mzingareza mvu ende haba ukanza mviole emeshaho ya hamaji kojo haba leo ngorumiwe sura ya fundi alafurike mahala rishewaru leo wadwambo kana mimi sikarchwami nukanga bufundi hunu yuajalibitsi haukaya leo fundi wadwambo imzaze oinge mwade geladimwaru milo amanjani ujuparo wedi washompele yarenge nguo yabishiye mrege manjani yala myaka zontini halafu muhalisedu wabala kejafanya mempado minuiti uromhono hama mranzo atoe prizi ya telefoni umoni emzazi asote arambio yanje fukoni le dalo limenyehe zerongozi sabale balo juhotawe hizo zibiri yaba alhamdulillah kujafishewa kamjabiro uziro shaewe mratsela zirepete hakadu malhasa ya enge jokano ziro mratsela zirepete malhasa banga jokano ziro unumanga yabotono kana kartuvumbwa mru kartuamba mru atuamba pulasheo shaumwe eka gwanzwa jazi fanya tena yeshereka havukubala kadwabili mrujo njamwezerezo yatsabalio wana wazijue mradwa hari mreda kanza zungwe mru haromhono ebanu mnugo romhono hunu kokungwa jala ka uromhono kuno balamba hindu kuno shilo romhono kengo to prizi ya telefoni yakabala usharije telefoni alafungo to prizi uromhono wala sote shakuja balamba hindu kabati marongo hata wahunda abo wajibiwa sha upamba foka mrato romhono homoni hula ba hola radio atra yanje fukoni le daloli jeshonga alhamdulillah kabajala wa isimu kabajala wa foto shazibiria yao karifanya taratibu zenu gozora zitawa kamro apara kifundi ndo amba kifundi ekamwo utahumdo la rongo wazitahana mna nyirwa jina ewabili hajamba kaya vanu tanzi ngami mwade jamjanja we funda mabunga na dimondo hulwa malalawe yayo ngala dimufanywa massage ubahwa uhandwa sha hodi ho wadengo moni awungela dimori rilalerangu bahamwambio ka emalalawe yayo karenderia hudu sijo tinojoni kemru mahangu yani bahawae na lalamina yajo jano belaze duwa banu ekatija tumase yabole dalawo hilo manaballa lumina we dukabo zemba deza ngajo njia mimi yabakazi njia mimi nikabida zedua ngamjoshinda njeno bezedua ndekajo wade wa hao wa njia vaheola wala mwanamshabahi shawe mrumaha ngonjujola wakati na zedua ekemrumaha dialala enawe o wade wa hao unjie wana mrumaha yabo mrumaha basi utoradaro ngo wade ulayanga mie abakerundi bule mimi
njeni humase nifanyeze rongo mina wala lemi nawe esela wade waho unjie mimi shamimi amjoshida nobeze dua ndekaje mwana mshaba na rujuso mhono bedu hatsiniyo ngabo bojubanu humre karbuna rozia ngabo mreda ubedua tena lehelio huyo watimize dua olani kwa envelope hali kwa rovia bisi wabone ndini hali zenongozi hisa isalama na rambe zangu minawe anuti johanza mrua sheo wenge darkera wanarongo wao rabinu kabanga sihunu rireti bazenongozo warungwazi wazibanda zao shaye wotatoto shelea maudu zerungozo mana nzamba wa ileni mre yafanya reaction yesh ai bezerungozila ziro hanunja pumbulwa sistirilwa yabonsede tsizikomela mala hasaya baba la hasaya tumkinishiha wala wao wajeba no warongo we hauzende tiktok mrare ngwalo juswa abo le shatili nambulwa mra kapswa uso mabaya na mashaka mrajundo kabalanga bo shuli ay mwana mshe hawindri ni loko muri mralindo ao mrabe nswenda iho batata fishewa ani ye mpiro pasu hembebo mrajundo na majifiri na indini mrajundo hende hafungwa mashaka zirumba zilwenda hunu mrafishwa Facebook no la fundi wala mri amine henye yoge chokado jiro eni mruwa komana rogora wafungwa banu nake hasifanya yatawe yatsiparo zikume yatsena edaumbedu wa wanene roho kapatizo ramhono kapatizo karifanye mrinatawe mrarange hofu ya dote mihono yatua ya zingareshio ya umbele dua nyezi mngamnike kibala mraju hatawe baada hapo ndo atsa nasiri au mna jini uvayo tandana basketi urenge kasketi ube hunu upare telefoni wabezirwa jina za kibogosi zambali wajalo wakati huo yo mvamra jina kutsoda madua sheka mrarenge kofia hakaza harengele jubalila hakaza habaleshio unjiarmu ya feriyo ngoidwa jitole manani to wenkandu wetsoda honi simna siri mna indrini kumejala zena ikingizo huno ukaze uvemnatiri kobalo kaze indrini ya huone bogosi umpari mhadisi kibogosi uhadisi bae mwanamume ya tsaze rongo yo kamtsao ni kahakubali bismillah mashallah ekaharaya yahuba sheka mwanzo rumie yo kaende faso yo kabona na njofu koni warede jeba ngaromba udua wanana njeyo abaya watilela kile watu jawa shereka ngaromba uzilu abanu jojawa jawa wadanganya alafu radi surati yasin bala mistiri mili ya feri shanje sidike li ngara nzimorende bisafara tsu baheola juhate fijo wanawa yuroko wanawa bali wajuhebala polisi ziparo na ndini mradi atilwa ya tulemi honodi ngoni wanrwalo bonze wadolinde uroho wajoro al ustad yenye karitawo zo ziviri alhamdulillah bata umrajina uo yeda ni kondro vya bisiwa ya hala yani kwa yeju na hindi na chayazi wanazo pia yani kwa envelope ya bana rambeze habari ya dungwa zambio riona na leo mruwa shewa ndini maudu kaizo pimda zola udanzaje ya hemanu azabe agwa wabsuiba yuensi yangamia yuensi nyangu yuensi mferi ya joka nyangu haru mji unu wamru kawa ni mwona ndini wangu mnikaze kwezi na ndini mbona rihifadhi mbona nikesitara akamwa wenze wenge leo tizamba mara zamba na bonyi walono siu ilimtanabahu kaziviria yabo kazijaroha ni isimu ni surwaya ni jau na mtawe msizikome babanu kwa saya tena sinyangu Mwenyezi Mungu anarehifadhi kama wenzi arnikistaraba wanadamu jo uremma kaduyaye balanu muharu mane ndini mreda jubu mahala manzofara afanye tega tena ardi tena mratule mihono dingoni na fijo na ibu na mafoto ya tula Facebook na hori hoti yangu na polisi ya Shimanga ikao jumkini shabadhi hao ya masuala ngwa huzisao pake uziro tena na mashaka zerongoze bizizidi tena majoto yardi ya heye ya tinyangu
Mwenyezi Mungu anarifadhi wengi watukufu twenda hule tuja sababu mbala zoaro chantukandani bira umwe rishiderielewe ritawe rihadharishane baidelo muhimu wa mwezi rezo shati mashindano na jardodezana dufa taratibu jardo hadharishana balo zero wa mashaka ritawe ubalo vanu kungarujo soma marongo risome ubalo jawo riribire sharti jevano anarongo jare zingarana hadega wejao zoka tsina maana zondu wamba sijeba vanu zinurambao wanadamu wao wachujoterete mru heli fulani he hanywa akabanu mwanadamu evalueri ya mwanadamu sidezi ungo shade makaulu ke makaulu yanu dani kaulu valueri kawi mru fulani sheka makaulu waenga yudo la tsungo sikuha abo wanadamu wajuterete mru ka wijao yudeda aminio sheka mwanadamu haunukaya ngaredolomo mwedo majifiri anda aminukana redunga namna ngabo telefone jo pasulo nujo jahe masera manata remme telefoni kode be hule direct ise zikazakifu sha karifanya raduka jazba raduka hambani habari raduka baraka baba tabimi ya mtsoza baizu bantujo kiri jenu ndbrana be rungo bane mafana na disose kwa kode telefoni ne telefoni yo mrunge hule mrunge tijida hubi ukazorenge ulive 2000 euro renge voli wade hula sha mru ya hema jifiri hata mrajunde hadi sofanya karate ya sabaze telefoni na mashaka na mburi na haswiri yoni na kanzano nese yabo ili hadarishana ukanga simanga unumala nikao ekale umrado fanya mzahano rungo madizo mraparada honi edengwa zo bale system zo maguye namna hiyo yabo na menase abataka bukome nase ekakwamba ya hadisi yinu tishi ambaba hano amjo kabisa pa abo mwana mshibaya msuno ya baba ujur kausa pa kana shido kausa pa sikubalo hada wenge mduna tawe sibonyu wakombo wafanya wazanu zinu mkeradhi banga mtsongezao tsazinu kabati fundulo na maana endo na tawe mafundi na tawe mafundi ni fundi ya dovumbu sabakati shia mnu leo hatike mafundi pia bese mru mzima mzee wa hatu Mwenyezi Mungu ajo mnikaumuri mwinji ikao deulo vanu na mwisha mvuma be fundulo vanu umze wa hanyu mwitana mjina wabwa seda sana Sharif Jamalilail ulo hunu wende fundi mikubalo kai fundi wa una Mwenyezi Mungu wende mwehele mru ya nabia shanyi madunga njaba ongo wafanyo na hii hatati site mafundi abasha mafundi fulani eti jawu dubambaye wende fundi ni mjuwa uka mra Mungu ni mjuwa simishaza mbabo leo wenge karkaradhi na trawa na nunga madawa mreda wambedua enzahe kango tsa ondongo umajilimite mbabi eti jitamo problem banga mwanao yonde namna mimi nao kanga mwanao kaya bumi sijansafi ngamono kaya ngamdunga wenda mdayo mdoba ndaya mreda balanda wedua ya ubedu ardaka zezahe mraparo hula ya beenda hule malala fulani bambije pakala leminawe mruja usha esujoja banu wallahi mjuja banu nyema beruka zinsi zamba kamhensi mtawe zinsi zamba mhense betiziyo yojada honi mreda dofanya jao bahata yembrajina yo wakadega wanrasihana yao hata koro hawonze alhamdulillah zisiza yao sitara alhamdulillah ya hadithi mtume sitara muslima sitara dhamul kiyama yurumishi hawa alhamdulillah shayenye ngabakati wake na urumishiha wende namna ndo na masula hanjeni vire amu hadisi hiyo mratsine leo nai mrajandi sababu mrutsomba ngoman dura derposi andisa chamitsonokana kairi jirambe eni munyu ulone zenongo hizo yaziye yatawe maudu hati yatije haparana ibu anamwa dunia kamili akanga mjoka hili rongo za hunda mrubano awe sefini awe dunia kamili pia wasawaona alhamdulillah banga matsuma uhuru sha esi wasatu sha dararumi matsuma uhuru ya mrajonja ndani ya kensi ya kama balafwa ya kama mruloidani mraketsado ya do himo palukwetu njo ndo dereje hazi hafuze ngo pia sheo mrarengeze kandozi temu Mwenyezi Mungu arifa inshallah anumbeni dua njema masumbe ya khairi na kutasamahi namna narongo abantu ya ukaya tionokayo namna yojihifadhi shanje jabani njeni pomrusheo Mwenyezi Mungu joru wafikisha kama wabenze ajalie zitendo alizifanyao sharido kana limiti rejokana
garangali wao bengwa kabatibu jushida jizo kare tolazo nyongo sonsi pia chao mwe mrado shele okana mredo fanya mzamano hatula mwele bangwa linu yabo ibu hayele yabo manada mukatina maana na utasamaha ili na letamanu ngarjona na wakati wa saa tena masumema ya khair isikuwa saika mwavenze. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.